Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubonga uyangqongqoza owesifazane ongawuvala umlomo ngamagalelo kaUthuthani Ndlovu osebenza eTax Studio ongundini iyela. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamukelekile. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Namanje akawuvala umlomo owesifazane ongunomthandwandwe endaweni yakaNongoma osizwe ngunjiniyela osebenza eTax Studio uThuthani Ndlovu. Samazi uThuthani udume ngokuproducela abaculi abaningi uthi umsize kakhulu lapho bekunzima empilweni wamsiza ukuthi akwazi ukubuyelwa ithemba waphinde wamlekelela ukuthi akwazi ukuphothula izifundo zakhe njengamanje sikhuluma nje une-honors kwi-nursing umshayela ihlombe ngeqhaza alibambile empilweni yakhe uthi ke ngifisa ukudlulisa lo mlayezo ezweni sonke bengenza i-honors yami e-UJ ngiphasile kulonyaka bekunyaka wami wokugcina but isimo besingesihle ngike ngiswele indawo yokufunda but uThuthani Ndlovu osebenza eTax Studio waye unginjiniyela ubefike anginike indawo ngifunde kuze kushaye u12 ekseni futhi ke ubehlala engiduduza njalo emotionally ke ubengangincenga ukuthi ke ubethi angivuka ngiyithathe so manje ngiphasile bekunzima empilweni ngijikelwe wonke umuntu engeke ngamsiza avele ke aphenduke isitha sami kodwa ke uThuthani akazange angilahla wathi ngiyabonga kakhulu uThuthani Ndlovu wasemsinga ebathenjini isigodi unomthazi Zwide lo osene honors kwi-nursing wathi ke Zwide ngiyafisa ukuthi udlulise ezweni amagalelo akhe uThuthani Ndlovu ubeke esesenda neVN ngaphandle uthi ngikhulume kakhulu bafethu ake sibambela sizwe ukuthi usisi obonge wathini ngamagalelo akhe uThuthani Ndlovu awubambela ungathi uzwe ngami le ndoda uThuthani ngiyazi ngiswela ngo2010 kuze kube manje angikhumbuli nangelilodwa ilanga mhlambe esebenzisa ukuthi ngumuntu wesifazane mhlambe sekunamagama kumele awasho kimi ungikhonzile ungithanda lento yokuthi ngathi ubhuti kimi ngize ngifisa ukuthi ngathi ngabo wakwethu so bengenandawo yokufunda like ngifundele emgaqweni mhlambe emontweni ngoba ekhaya mhlambe kunomsindo abantwana aba-understand indaba yokuthi ngimdala at the age of 38 ngiyafunda yabona so uThuthani wangisupporta ngihlala nginikeza ispace esincane lapha kwaYana estudio ngifunde khona ngize ngihambe sengiqeda ukufunda ezazongichecka ukuthi ngise right yini mhlawumbe uthola ukuthi abantu babangumsindo la engikhona uzongimova futhi angise kwenye indawo ngafunda ngaphasa khona isikhathi la engangikhala khona yena ngokwakhe nje wangithethisa ukuthi ngikhaliswa into encane wangithethisa ngaba right wangithembisa ukuthi nje ngingaphinda azangibone ngikhala empilweni because uyazi ukuthi I'm a fighter so ngiyambonga sengathi amadoda njengaya ngaqhubeka ande lokho akwenzeki yimi futhi ngiyafisa ukuthi akwenze nakwabanye ngisazoqhubeka ke ngifunde ngo2023 ngiyafisa futhi ukuthi angisupport because sengimthatha njengomzali wami usewumzali kimi ngiyafisa futhi ukuthi angisupport nalapho ngifunde until ngize ngifika kwi-doctorate. Ayike bafethu senizele usisi ezibongela mathupha ehluleka nokuzibamba injabulo kuyena umfoka Gatsheni uThuthani nathi njengezwide media sithi halala mfoka Ndlovu oqhubeke njalo nokwenza kahle ezweni bafethu mina njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section akubambeke evidweni elandelayo.